Ada cerita ane keambil uli cakepan suci untuk pengampura dosa. Kene ceritane. Pengawitne tuah Sang Hyang Widi. Ida meraga kuasa, meraga uning, ida meraga tresna asih lan suci. Ida ngaryaning niskala lan skala. Ane niskala, ida ngaryanin roh-roh ane luwung akeh pisan nganti sing ngidang ngitung liune. Geginane wantah nyembah Sang Hyang Widigen. Makelo-kelo roh abesik uling roh liu punika ada ane dadi sombong. Nah ditu iyo melog-melog roh ane lenan apang iyo ane kasembah. Nah ditu rohe ane melog-melog ento keadanin setan. Ditu roh ane luwung ento apa telu nyembah roh ane sombong. Apa telu rohe ane tusing buin nyembah Sang Hyang Widi keadanin buta kala. Lantas Sang Hyang Widi ngukum setan lan buta kala. Sekat unduke ento setan lan buta kala dadi satru teken Sang Hyang Widi lan ngerencanayang ane jele tekening manusane. Lantur Sang Hyang Widi ngaryanin sekala seluwire matan ai tanah lan sekancan ane ada di gumine. Ida nyingakin sekancan ane kekaryanin ento membaos puniki. Makejang pada luwung. Jani Sang Hyang Widi ngaryanin manusia muani lan luh. Ane mawaste leluhur iraga sane pertama. Risedek Sang Hyang Widi ngaryanin manusane. Hubungan manusane teken Sang Hyang Widi nu luwung sajan. Lantur ida nongosang manusane ento di tengah tegale ane luwung. Buina ngemang titah kene. Sekancan buah-buahan ane ada di tegale puniki dadi ajeng. Nanging di tengah-tengah tegale puniki ada abesik ane tusing dadi ajeng buahne. Yene ngajeng buahe punika ditulakar ngemasin mati. Kaceritayang imanusa ngeliwat di punyan buah ane kalarang punika. Ditu manusane kegodo aja setan apang iyo ngajeng buahe punika. Ane luh kagodo nganti iyo ngajeng buahe ane kalarang punika. Lantas ngemang kurenane tur iyo masih milu ngajeng buahe punika. Ritat kalau imanusa ngelangar titah Sang Hyang Widi ditu keadanin madoso. Madoso ento sing adolen perlilaksana ane sing manut teken titah Sang Hyang Widi. Uli sekat madoso manusane kaukum lan hubungan manusia teken Sang Hyang Widi dadi usak. Nah di itu ido jani nundung manusane uling tegale ane luwung punika. Kaceritayang jani makelo-kelo manusane ngangsang ngeliunan ane ada di gumine tur parilaksanane ngancan nyelek-nyeleka. Jadi astun iyo mau saha nutin titah Sang Hyang Widi nanging tetap gen tusing ngidang karena iyo subo kekuasain sadripu. Ulian tresnan asih Sang Hyang Widi hido ngicen cara apang. Iyo man pengampurayang dosa. Yening iyo masalin uling perilaksana jele tur ngabocaru ring Sang Hyang Widi. Caru punika dadi penganti dosan manusane. Sang Hyang Widi ngicen cara puniki anggen paingetan wentene dosa. Kita masih cara ane kaicen sekadi gambaran teken caru ane sempurna ane lakar teko. Kira langkung duang tali tiban ane subo liwat. Sekadi Sang Hyang Widi ngicepang dinane. Sang Hyang Widi ngutus Yesus ke gumine. Ragane lekat uling anak keluh perawan. Uling cenik nganti kelih ragane hidup suci lan ngelaksanayang sekancan titah Sang Hyang Widi. Ragane stata nuntun manusane apang mesalin uling parilaksana ane sing manut teken sekancan titah Sang Hyang Widi. Ritat kalau ragane ngajahin, ditu ragane masih nyegerang sekancan penyakit. Seluwiri anak buta bisa ninggalin, anak lumpuh bisa mejalan,
Nah dituragane muktiang maduwe kuasa tekening sekancan penyakit. Risedek dino anu, ritat kala nyebrang danu, ragane kasarangin ajak murid-muridne. Saged wentan angin ngelinus, murid-muridne pada jejeh. Nah, ditu Yesus namprat ombak lan angin punika. Lantas makejang dadi tenang. Nah ditu ragane muktiang masih maduwe kuasa tekening gumi puniki. Disubane unduke ento, jani teket di sisin danune. Ditu ado anak bebaenan sing mebaju buwene melalung. Iyo nongos di semane. Nah, Yesus nundung roh buto kalane ane pang pesu nganti anake ento seger. Nah ditu ragane muktiang maduwe kuasa tekening buto kala. Risedek dinelen Yesus teko ke kuburan timpalne ane subo mati petang dino buwene subo makubur di guane. Teka ditu ragane ngaukin anak mati ento apa ngepesu ling guane ento. Lantas anake ento langsung pesu mejalan uling kuburan ento. Nah ditu ragane muktiang masih maduwe kuasa ngicen hidup teken anake subo mati. Ulian kuasane Yesus ngancan ngeliunang anake percaya teken ragane. Ulian ento guru agamane digumi anake ento pado iriati teken ragane. Lantas guru agamane ento mesemaya apang Yesus kematian. Kecerita yang jani Yesus keejuk kasiksa tangan lan cokorne kapacak ring tiang kayune lantas mati. Langsung ke kubur di guane. Di dino ketelune ragane bangun tur hidup. Jani Yesus nyinahang raga di arep kirang langkung 500 diri muridne. Lantas Yesus mewali ring sang yang wedi. Nah kita ceritane unduk sang pengampura dosa. Unduk ceritane ane busan wantah nyelasang. Iraga makejang pada madosa lan hubungan iraga teken sang yang widi dadi usak. Ento kerana sang yang widi ngutus ide sang yang Yesus sane patut dados caru agung. Sapa sira je sane percaya ide sang yang Yesus lan mesalin uli perilaksano jele jag dosane keampurayang hubungane ring sang yang widi lakar melah. Buin man kuasa ngalahang buto kala.